haleluya. Yesu we uri rurangiza rwa burundu, witwa ishobora byose, uri bamenya aya masaha, uyu munota, tawigini minisita edrome sharapita konstema idraye. Nyemerera nkwingingire muntu wese mwami ruhijwe n'ubuzima butandukanye, bibihe byateye ubwoba, iminsi yateye ubwoba, wera wa Isiraheli, wera w'imbaraga, Mana ikomeye, ikomeza intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Mana irinda Abisiraheli, ntabwo ujya uhunikira. Nongeye guhamagara ubutabazi bwihuse, ubutabazi bwihuse, ubutabazi bwihuse, ubutabazi bwihuse, ubutabazi bwihuse. Ndabuhamagaye mu bwami bw'Imana, ndabuhamagaye ku muntu wese ufite ikibazo kimuremereye, umuntu wese ufite ikigeragezo kimuhangayikishije. Data wa twese mwiza, abantu bose nabo waremye baracumuye, bakora ibyaha, bakora ibyangwa n'amaso yawe. Arekuri ufite imbabazi kandi uzisanganiza, uzigusabye nibwo buryo ki mpamagariye umuntu wese. Dita yazo shelele leze nekita shala bini wirigiri dirisa rabono zetango sisia revere kire drere. Kuboko kwawe kugenda gende, kuboko kwawe gutambakire, kuboko kwawe kuzenguruke muri ibi bihe byo gusenga, muri ibi bihe byo kuguhamagara. Ndi imbere y'ubwiza bwawe, nabarishe, nabarishe, nabarishe barushe n'abaremerewe, abarije abafite ibigeragezo, abacitse intege mu buryo bw'umwuka, nabarije abananiwe mu buryo bw'umubiri. Tayasiri grome, wera w'imbaraga, wera wa Isiraheli, mutabazi utanga ubugingo. Isi yose abayituye urabasi, abayiba murabasi, abayirirwa murabasi. Wera wa Isiraheli, uzi umuntu uko wamuremye n'ishusho wamuremyemo, nayo ni yawe. Mpamagaye ubutware bw'Imana, mpamagaye agaciro k'Imana, mpamagaye izina ry'isumba byose. Dusengeye abananijwe n'umubiri, mu rwego rw'umutwe, mu rwego rw'amaguru, amaboko, imigongo, kutabona urubyaro. Mwami Imana, indwara yo kuva mu izina rya Yesu. Urere siradrome, urera rarabini wita abo Satani yakubise hedekizimini shebodemanda. Yesu, 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 Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Bana munyarugamba, bana nyamana, tura kuhamagara, witwa ndiho usabye Mana kugira ngo utabare ubwoko Mana yumva gusenya buremere mibiri irimo irabarya mu izina rya Yesu. Uhumanuje imibiri yahumanye, mibiri yahumanye, hari abahumanye, bahumanyizwa n'uburwayi bwa diyabete, sikaya baya samuma hisiriri kirebaya mu izina rya Yesu. Abo bahumanye mu mitima, bahumanye mu mara, bahumanye mu mitsi, bahumanye mu maraso, wera wa Isiraheli, rabahumanye ibirenge, rabahumanye ibiganza, rabahumanye imitwe mu izina rya Yesu. Oh lezevo paya shikaya bayinikia mu izina rya Yesu. Tubahamagarisha Imana, tubahamagarisha imiti yo mu ijuru, tubahamagarisha imbaraga z'Imana isumba byose. Haleluya. Shikirirevo paya shikirikia baya saso wera wa Isiraheli, duciye bugufi, turaguhenda heza, turakwinginze Mana y'amahoro, Mana igira neza, Mana ituye aharengeye, Mana itabura guseruka, Mana itabura kuboneka. Renganura imibiri, rengana
mu izina rya Yesu. Disevopaya niwe muganga usumba abaganga, niwe dogiteri hejuru yabo. Rezevopaya shahunetire rabaya sansuma turagusabye, manukana ikirere cy'amahoro, manukana ikirere gikiza mu izina rya Yesu. Manure buri wese ayabaya babajwe n'umubiri, manure babajwe n'umubiri, abona ineza yawe, babajwe n'umubiri, abona urukundo ugira, urukundo wakunze mwene turafata mpi imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abadepi katika doka dayimoni goma satani rezevo rishikiya turanitana dadezekire dadishikiya Kotineva shelebele daige hafi na kuremana tokeresi reberegra kubakurikirana iyi YouTube channel tusengeye turabomora turasambura amasatani yatabye mu rwobo, abo yaziritse turabazituye mu izina rya Yesu, abo yabohesheje kovide 19 turababohoye mu izina rya Yesu. Abarwayi indwara daimoni mu miryango katika karande yewe wa karande tugukuye ku buzima bw'abakobwa bw'abagabo. Karande yafashe urubyaro turakunanije, karande yafashe urubyaro turakunanije, karande yafashe urubyaro, karande yaboshe urushako turakunanije, karande isenya ingo izimare kabiri, karande ituma umuntu abyara udupurematire, karande ituma umuntu abyara bana b'ibidabire, karande turakudista karande yo mu gisekuru. Iyo umuntu avuka, iyo umuntu ashatse turagusambura, turakuneterarije, turategetse abo barwaye imitwe idakira ntibakira ubuzima uhereye kuri iyi tariki, abarwaye kanseri, abarwaye amara turabasengeye, abarwaye amara turabavuganiye mu izina rya Yesu, abarwaye amaguru, abo bafite amaguru yabyinshi turabavuganishe tuburane imitima yahumanye, abarwaye imivuduko, abarwaye kanseri, abarwaye mu nda, abarwaye diyabete, abarwaye dayimoni za karande zakina Yesu, zayoborerwa n'abarozi mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni turakubita mpira, turakuraho ayo majini, bantu babona amahoro, bantu babona umutekano, baburirwa amahoro, Yesu n'abarozi turafata mpiri, babona amahoro, abarota inzozi z'abazimu n'abadayimoni, abategwa n'ibitero by'abarozi, izina rya Yesu. aratambagira mubase yaratambagira mu bashumba, Yesu wacu aratambagira yo, haleluya, tambagira Yesu, amina, Yesu wacu mu barwayi aratambagira, mubase yaratamba mu bantu
wacu mu masiteti, Yesu wacu, Yesu wacu yemewe aratambagira, Yesu wacu iyi saha aratambagira, uwo mwami Yesu